nar malakan yam kanal dial kontin bari por me bajeling en walle e shanka jandang diok ka pay baro ron kin dang rawi jandang re bakel ban report me ban jelinkel ko a very important report ban right ni ban right ke kwilu ke medana e chalu ka shanka jandang raw wi de bangwan rewi ki juba ka freedom wall ka kwi dakma char kanane ka especially rajadana shalat lieutenant general Gabriel Doblam gwad michela do ne kan kuma SPLIO kan korin matin ka kwi kore dana chito ka Nazar county me chadi ni SSPDF chaga yuan match ngwanen wari kan wana mo shwa dore dana chikten la bezden shwa je daka ko kore shwa kuma SPLIO shwa nyokam no gwan ka ken wo tiken ka titten ajeri podana balinga jen gwasme kan kon wen yamanda mandu ni shan kos nyamala no right ni gwasme ni mi jira mi jidit kan online TV channel gore jen o jindere chonkel kan online TV de subscribe ko de nyone de koken ka de comment ba de char de ja to be de like an video ka de share kwaje follow ka Facebook page ka kwaje subscribe ka YouTube channel ajen do budana bi channel ba we won yam ka je men yam jene ala Lieutenant General Gabriel Doblam gwada chaje nan gwaluktin ka court allegation chaje reject dobelar ka jeni wonene to Sudan People Liberation Army in a position ki SPLIO etikana plan ki kenete konte kwa attack kwa je carried out chela do no mo shit work ken chaka gwan South Sudan People Defense Force ki SSPD abno te kuma SPLIO tiken getit ke medane shodalat ti Gabriel Doblam chela do nene ne me ejene shit work telekum SPLIO michiro da mat ka kore dane shit work kore dane shit work kana Nasir County toga kam Nuer wai army Kennedy ne SSPDF ko ken Caribbean conling kalugan kor with the Rodian gwa the moment lokajetin chinaro ke kwiko en kore dane shit work Nasir kurmidit meshi dini job ko kuraw wiri jendang die tewich chagana ka chagana ga meni general meji kurmo meji to kam bon dangro ki bon ngani tinla Nuer wai army tishimo ade chikan chunke kuma SPLIO ke chikan chungba ke kuma SSPDF la gang kene dorken gang kene oken gang kene gatken kene de kontila ngak tila kwa kila ka page meji ga yo gwach and when mo chwala do to kuma SPLIO take tetten ke kwiko ken area mo e ken ko control on right now kemenya me chalat kwela luken kor with Kelian and chinaro je jojen wonene chi Lieutenant General Gabriel Doblam chela de jojen wonene akore dana chi tuok tele ko tetten ne ken yam ke 2024 me chi ngani ji gwajene ke dini SSPDF ne de kontere ka ngane ya kusin mo chaje to chi Lieutenant General Gabriel Doblam chela de wodi me dan me chi kormeje to ke 2024 shuken dini ken chupka 750 shuken ge deploy deni ken chop ke kudang baru di nang di chukan nang ka Nasir chwa ngwana Nuer ken di na SSPDF chwa ka dak nyodo di kuma SPLIO tele jeling ke Nuer wai army ko Nuer wai army te ramo ke yo tele ko office ni tele ke yo to kam ga ke la salary nan la je ken rodi en godan ken ngaje no ne kwa family ken kwa tigen kwa je threaten so la ken be ni albarin begang ba family ken ba ka gang o ken det ken wena ka gat. So right now, ka gwada dan ci koje to gaje ci kuma self ke mi yadi ce won yamno bele kuma SPLIO arwake da kuma char yo kene di yalla ngwane yo kap to la reti gen no ka pay diok ron kin dang rojen dang ro dit ram kel kene den kono cha yen gwada mo Lieutenant General Gabriel Doblam yaramadan en quality gen wale ko ba right ke men dan en guje gon cha goni je mi to ki akaj ajen ci akulin gwada me chela do wudi ki dial kona chala ajen ci ka tuok ajen ci respond ke several allegations te konde chala wide and ojen he take part in that attack ke jodan chala ichi Gabriel Doblam miche ichi roda martin gwada dan nyi Nuer wayami nyinken kanetin konde de ni SSPDF no mo chela do no ci tuok so en case mi chidene me e case bum chidene na ngai kone chinede kone la prosecutor she got right kena gwade dane cha SSPD military base me cha je maka Nasir
kene ci kuma SPLIO kene de ni ki Nuer wai army charen mat kel me charen mat kel shu ken wi yara du shu ken dak ci prosecution team ne de kon tin goge jeno de ken kuma SPLIO de ken yar kede ken destroy kede ken garde ken la de tijen ci ken chak chak ci na me ken goynim ci na me ci ken la let kene cha de ni ken cha kan nak kene cha kwak kurun wan cha ka yar ke cha kan nang gwade dane ji ko toktin lat kene ta danen cha kan ne ke lat tikan la no ta danen cha Nuer wai am cha kan ne ke ko ne me dane kwa lu kwa je to kana am right ke ko ne je ko de cha nak kan Nuer wai am kene di chop kedi ke ngu mi sho de lat ke me dane ci kum self ke me ya de ci respond ngu cha lado die je ci ko ndi ala ngaje ni ci na bukare ni ale ka bukana ke jat kanyal lo wan kana ti dial ti ngura tel mi chamlat balat ken odi e chane ken cha de ni ken cha kan nak ka ci kan kum SPLIO ci kan ci ugan tan ci milin kon ma gwas mene right now kum self kem ya di jenene nan akeni kan te kon ci odi an la ti da ko ma cha te gitetan right now gur kan ku kan kum SPLIO ku kan link up ke ku kan connect te je te kon ci to te tu ngi kan pan ken kum SSPDF self kem ya di ku kan la goro ku kan la connect a duo mu gur kan de kan kume da kuma cha de kan destroy ke je ki de kan ya remember this tidiali allegation ne kan lat kan ke shiwo cha confirm no ko to and ne de ko la prosecution team tin la ne self kem ya di tin lat kan ke chi ga to but let kan ke in any way ko en ran wati ke chuong de man chak chak la de deri we lat yo ba ji kulo prove wrong ko ko ci gum le rodo mentam bi ken chak chak den bu kan lat ba ju gno ne me shito ko kum self ke mi yadi ci kan no de kan ke piet ken evident ken ke piet ne re telephone bo wadde dan ci kan ga de ke ci kan telephone ga ni kan nang me password ni ju kan yin ken la re ke ju kan de let ke ju karan forensic expert ran South Africa ju kan no e ba te de ba recover ko ha yana gwa no ci kan ngwa ni de let so na me mi chora la de no ko gwa se da right now Dwoblam chere Jack and going to cha going je Lieutenant Gabriel Dwoblam chela do wonene jenu kum SPLIO force tele dor de ni SSPD up chikana ma ke chikana da jeni SPLIO did not take part in the assault ken kormo ken gorin matin ne de kono nyin and Nuer wai army ken de ni SSPD Agena SPLIO was not responsible for attacking the military garrison in Nasser. Chika court can jogo no ne. Dengni SPLIO can local army use. Dengni SPLIO can Nuer wai army. Ko right now net la net kon kuna bes kon titi can Nuer wai army ke dinya SPLIO. Ke dinya SPLIO chala ke dinya SPLIO. Nere ti ke Nuer wai army ni ken ke militia ne Nuer ti la jen rodi en tele ke base mitegatin ki office ne te tegatin no so la je ke rin gwada ni ken guje no te ke mi je muto ka dorien man cha nyong mala ko gwase me ka kui Gabriel Dwoblam chalat gwase menena chala de wonene Gwegejeno Lieutenant General Gabriel Dwoblam maybe gente fail ka kan SSPD kan inform ka kui attack da le road so cha ju mu kan na inform money ano ma ke de ni SSPD kan Nasser jaga ju no ne a general point around SSPDF command structure ko tare wiki juba lada kel kona kwara konen te ka kume self ke me yadit amore di SSPDF command structure ka kujemo tele mun nga tel mun ja bado ka ngane ba makto jela de wonene ajene mute gari mu cituok ne de kono la message mala jigalun ke senior commander kene ko la report kan mala jik la kan ga jik military division we take a security concern milarod ke mtere milarod but tell mangaja about that ajana kontele ne separate military command mtegne
abakula kan a chen kulu jogono yen mele rode jene message be ne kaka kan je ss pdf chuchum na kan yal ka ko kan chup ajene kon yal ka kon kel ko la da already la ss pdf ko gwade dan me ci gwere wi chagan yal mat chaga mo ko komni net ken kala da kela mite mele rode bara ma jogono na mele rode bina kula jal nya ma jene tele ma ngaje kon already ni la da mo ngayen diala. So right now, right corner, Lieutenant General Gabriel Dwoblam, Chela de Georgian Woody, a genuine Nuer army, la J. Kenner Rodian. A genuine Nuer army ke independent, native Mola J. Rodian, your guardian, you can be the no team, Jimla the community dien. She the native to Guaskel. So, and Nuer army, chicken to under SPLIO. Chako command kachaga jugunodi. They can act anytime they want. A genital and a link. A gene in Nuer army, Chineka longer control, Teramku control. A nyok na kondi ala rama mamela civilian. Tell a command mala wiakene. Chaja command. A ditch about you on a match chulel kajano tele kanale ngeke ditch tele me changi ni je but charge de juk chai de command yin len me so again down le road na money kajen testimony men chalat gwasmo te me chalat gwasmene again te ramichi mai de cock. During his testimony, Lieutenant General Gabriel Dwoblam acknowledged that another officer had offered to sell him 500 rounds of PKM machine gun ammunition. A gentle mind which are the Kogajan, my more loader cocaran. A gentle look. A gentle Guamichala Tinan order under a cocamach. Outside official military procedures. A general reason media coca mike a general military rule already provide clear procedure for obtaining weapons and ammunition. Mugo jeno jiram modete ka ma take a rule ke ngode cha yapin. A general mo chelok and ode de cook PKM machine take a day to shop ke kudang ditch ala PKM. Anyo genji nyomura je ke kui digital evidence. Lieutenant General Gabriel Dwoblam, Jala Georgian Wonene. A Jenekan information on a chalat prosecution team can expedient. A genital tele connection came down a chito canasser. Gentile connection made to canasser. A genital direct connection kate con a chalat. A gentle dialacon a chalat chica token. Telemelaling. Name a Michalat Gabriel Dwoblam Kachalane the Contica court. Kakore Chaluk Chaja Cup Kachanka Dok Kapai Badak Ronkin the Dangro Wijan Dangro with the buckle, Jenchang Dan and Lieutenant General Gabriel Dwoblam Banyo Wajitikeja, meeting thin cocaine about in the genuine. Again down le road and tem right now no more. Ti diala kone chala wide chala do shika toka chega mention ka chamach. Ba kwane ti kon ti ko kor tem ba can be respond ka do badana be can judge ka je ka ran contin chala do shika to ka che evidence ka bo chega nyot ka right there ka responding dana je tumni ka ban yo je ka na the report be temal.